Қырым спортчылары бүтін ярымадамызны өз ғалебелерінен қувандырмаға девам етем. Кеченлері Татарстан Жұмхуриетінде көреш бойынша бүтін Русия турнирде біздің спортчыларымыз 3 медальны қазандылар. Ярышлар Языджы ве Қараман Муса Джалилінің қатырасына бағышланды. Спортчыларымыз әле мұғбиріміз Фатиме Егеева сөбетлешті. Yarışlar Almetis şehrinde geçip 250'den ziyade sporçunu topladı. Kırım Cumhuriyeti'ne 6 kureşçi, idmancı ve vekilleri takdim ettiler. Kırım Kureş Federasyası'nın sporçuları 3 medal getirdiler. Onlardan arasında Rustem Umerov 80 kiloga kadar, Emil Erecepov 85 kiloga kadar ve Hasan Hasanov 90 kiloga kadar kategoriyalarda 3 medallerini elde ettiler. Привезли бронзу, третье место дали. Нормально, все понравилось, город понравился. Все хорошо. В Татарстане боролись по их национальной борьбе, там без ног. Там чисто амплитудный бросок нужно было сделать. Будущее тренироваться, там уже будет видно. Там впереди еще есть соревнования, чемпионаты России, там будем готовиться. Kaydetmek gerek ki Tatarstan Milli Kureş ve Kırım Tatar Milli Kureş sport arasında bir sıra fark var. Tunç medalini kazangan Rustem Umerov 12 yaşından başla sportun uğraşa. Onun bildirgenine göre Tatarstanda geçken yarışlar sportçularımız için faydalı oldu. Занимаясь героической борьбой изначально, и так по Курешу выступали. Поездка была хорошая, достаточно встретили очень на высоком уровне. И соперники были очень хорошие, заслуженные мастера спорта, чемпионы мира. Kırım Kureş Federasyası'nın birinci vitse-prezidenti bildirgenine göre gelecek planlar büyüktür. Onlardan arasında bütün Rusya ve halkara yarışlarda iştirak etmesi. Bu da dağarı fevral 22 günü Numançeli Биджиханның қатарасына bağışlanған bütün Kırım турниры өткөрүлөжек. Это уже 5-й традиционный турнир, который проводит наша федерация. Вот здесь, получается, пройдет отбор ребят в сборную, и потом наши ребята, кто отберется, займет первые места, поедут уже защищать честь на чемпионатах и международных соревнованиях. Bizim sporçularımız bütün Rusya ve halkara seviyesinde Cumhuriyetimizni takdim etmeye devam ettiler. Biz onlarga bütün sport maqsadlarında büyük erişmeler tileymiz. Fatime Egeyeva, Alisher Alimov haberler için.